برگزیت نه تنه دی باندورا خوال سرتکلین بیا کتیا اوروپا را هبه. هر وها دل سرسدان ولاتان هبه کو بریتانیا الگورمرجین یکیتیا اوروپا بازرگانیت گلوانده دکه. لندن لگلگلک ولاتان دانوستانین بازرگانیین پشتی در کتناش یکیتیا اوروپا انجام دانه. دناف دا ولاتین امریکا ناوین سویسرا و کره باشور. لی او بصدان ولاتین خودی آبوریک لاواستر برطرف دکنج بر ولاتین زلهزین وکا ژاپونیا و کندا. ین کو دی جارکا دیل گورمرجین بازرگانیا جیهانی پیگ بین لگل بریتانیا پشتی درکتنا شرکتی اوروپا یا بیریک هفتن بمینن. و جار دی پیمان و گریبستین نیوین بازرگانی دی نو هابسانهی بن. گلک ولات هول ددن ریکفتن بازرگانی بکن دابیجن بله اوه تشتکی زور باشه. هم دخوازیم بزانین تکلی دگل یکتیا اوروپا دی چوابت جبری هر تشتکی دگل هوا امضا بکن. بێباوەری و دوودلی دێ ئالیکاریاوان وڵاتان نەکەیەن و کەل و پەلان دفروشن بریتانیا. کینیا گولان و فێقی و سەبزەی دفروشە بریتانیا. داهاتێ وێ ساڵانە دگەهە 400 ملیۆن دولاران. هەروەها بەنگەلادێش ساڵانە بە بەهای نێزیکی 4 میلیارد دولاران تشتان دشینە بریتانیا. ئەو ژی بڕێکا مەرجێن یەکێتیا ئەوروپا پێک دێت مەرجێک و نەوەرگرتنا باجێ یان ژی باجە گەلێک کێم لەسەر وڵاتên cîhana siyê. و دبه درکتنا جیکیتیا اوروپا وان مرجان همویان جهول راکه. پرزگریک اوه دبیده سدم که هند ولات جسود هند تایبتمندیان به بهر ببن وکو او تایبتمندیا که ولاتین وکو بنگلادش و کمبودیا هی پیوستی وان به هند برهمان هبو جبر کو باجکا کمتر لسر هبو لی اوه دینامینه. داخفنا خویا مهابوری دا سروک بانکا آودانکرنا افریقیا گود برگزیت و شر بازرگانیت نوبرا امریکا و چینه دا دربین گران لآبوریا افریقا دانه. ئاستا کارینا پێشەسازیە گەلێکی داکەتیە ji ber wê jî wê daxwazên li ser berhemên xav yên ji Efrîka jî gelekî kêm bibin wê pir kêm bibe û bandorê li ser rewşa aboriya Efrîka bike û wê bandoreke neyînî li ser daxwazên Çînê ji wan berhemar jî bike. Di heman demê de Brîtanya danûstanên peymanên bazirganî xurt dike li gel Astralya, Nû Zîlanda û Japonya birêya wan wezîrên ku vê heftiyê seredana wan welatan kirine. Gelek ji van welatan weberhênanekî mezin hene li Brîtanya û ew ji alûzbûna rewşê ditirsin piştî ku Brîtanya şirketiya Ewropa derdikeve. Bi şêweke giştî ji bo aboriyên biçûktir dibe ku bandorek kêmtir hebe. وها دید خویا کرن کو نخما ولاتین افریقیایه او ولاتین زیادتر نخما وان ولاتین پشکفتیه جی جبلی هند ولاتین تایبت ین کو گلک بازرگانی به بریتانیا را دکن دربار دما کورکفتن یا درچون بریتانیا جی یکتی اروپا نبه جبر بیه که اوه چندین ساله بریتانیا گرینگیا خوا وکو بنگه ها هنارتنه بو گلک ولاتان جدزده. برگزیت بê rêkeftin dê ziyanê bigihîne aboriya gelek welatên yekêtiya Ewropa bixwe jî yên weke Îrlanda, Almanya û Hollanda. Lê şirovekar dibêjin bandora herî mezin helbet dêl ser Brîtanya bixwe hebe.